I pozdrav svima ljudi, ja sam Kufix i dobrodošli u novi video na mom kanalu. I u današnjem klipu ću vam pokazati se čime ja snimam i naravno to može se reći da je moj setup tour, pa tako vidimo se u klipu. Jeste moj kompjuter, jeste malo star, ali u skoro vreme ću uzeti nov gamerski, konačno ću moći da i snimam na njemu. Probao sam par puta da snimam Paladins, kao što to je slična verzija Overwatcha ili Unturned, ali nije moglo se snimi tako davno. Ali imam solidnu tastaturu od Logitecha, imam dobar miš, imam ovdje ove slušalice od HyperX slušalice, što sam pitna, tako da ono, također ovaj kompjuter u to vreme kada je bio nov, koštuje oko 1500 evra, a sad može da se proda bukvalno za nekih 300 evra, zato što je ipak malo slabiji, tako da ono, ovo je moj monitor, naravno tu sam pravio slike, u stvari editovao sam slike za klipove, naravno u zadnjih 2 klipa nisam postavio, tako da sad moram da ovdje kao na primjer na prošlom klipu, tu sam još nisam napravio sliku. Znači ovo je bukvalno ono kako sam postavio, već pravim novi klip, tako da ono, evo ga ovdje, moj PlayStation i fiksni, tako da ono, ovo je PlayStation 1 terabajt, sad kad mogu da vam pokažem. Ajde, beži gitaru. Evo. Tu je taj 1 terabajt. PlayStation. Da bi sam tu Battlefront, tako da ono. Sad ću pored setup tura pokazati sve što imam od igrica. Naravno imao sam prvi Wii. Onda sam tu imao i PSP, to je kao džepna verzija PlayStation 3. I ovo je za PlayStation 4, naravno tu mi je gore PlayStation Plus. Joystick koji sam kupio preko interneta, koji su me zaznuli i uopšte ne radi, mislim radi. Može se napuni sve i odjednom samo zašteka i krene lik sam da hoda. Možeš ti da pomeriš, ali opet će da krene na drugu stranu. Tu su mi igrice od kompjutera i ovo kad sam bio mali igrao sam neke Disney igrice. Tako da ono ovdje imam tenis, Skylanders, to sam baš volio i ovo mi je igrica od brata. Planet 51. Tako da on tu mi je to dao, sad sam bio mali, tako da mi se sve svidilo. Eto sad, mogu da vam pokažem što imam od igrice. Naravno ostavio sam slike, ne želim baš da mi gledate kad sam bio mali. Ovo su mi sve igrice koje imam upravo, naravno u početku sam imao ovu, pa sam onda uzeo FIFA 16 u isto vreme. Watch Dogs sam uzeo malo kasnije, jer mi se baš svidjelo, gledao sam na internetu. Naravno tu mi je i Overwatch, Watch Dogs Overwatch Limited Edition sa skinovima nekim. Mislim da to obično i svi dobijaju, mislim da na početku jedino kada je izašao za PlayStation 4 nije bio Limited Edition. Za novu godinu sam uzeo Far Cry Primal i The Last of Us sam uzeo, mislim oko oktobra, tako nešto. Tako da ono, pored PlayStationa imam i ovo mi je headphones za PlayStation, ovo mi je kontroler koji koristim i imam tamo novi, nego umrzalo mi da ga punim. Moram da uzmem onaj kao bateriju pa to se puni, ali možeš bilo gdje kao da puniš joystick. Ovo sad kao da room tour, ali nije. Tako da ono, to nije tastatura i pa to bi bilo to ono što sam nemam nešto mnogo stvari. Ovdje je moj PlayStation. Sada ću da vam pokažem nešto. Dobro, očekajte
Overwatch Uprising. Naravno, hvala Lefteri Sadamovu što mi je preporučio da snimam GTA 5 i to će biti, nego hoću da vam pokažem, krenuo sam da igram i da vam pokažem career profile, tako da ono, career profile, bio mi je skor 1655, sad imam 1444, 51 pobjedu imam ukupno. Quick play ne, current competitive season, most eliminations je 39, objective kills 24, solo kills 24, healing 19.000 i damage 13.000. Tako ono nije loše. To ću da stavim ovo ovdje. Nešto sam se bio juče branio pa sam malo udario ruku. Tako da ono, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali u njemu, ako jeste lupite taj like button i vidimo se nekako sljedećih klipova. Naravno očekujte Overwatch Uprising, to je bukvalno se radi kao na početku kad su tek ti roboti i šta već. Naprimjer ako ste gledali neke likove, ono kako su kupili, krenuli se da snimaju, tako da ono što Winston priča na početku, to je kako su kao ti Omnics napali planetu Zemlju i sada kao, ali nisu nam prikazali odmah igricu od tada kad su napali, nego 7 godina kasnije i sada su kao ubacili update 7 godina ranije kada su tek napali i kao sad ti moraš da igraš. To traje do 1. maja, tako da ono imam vremena i ne znam zašto šetam upravo, ali dobro, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se se uživali, ako jeste ulupite taj naravno like button, bla 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 i pozdrav, ćao!